to the man here to lead the green and white, and manager Brendan Rodgers! Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur, Glasgoweko Celtic Park zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean, gizonezkoen lehen taldearen denboraldi aurreko laugarren lagunartekoa eskaintzeko. Celtic izango dute arerio lehoiek, hemen Eskoziako hiriburuan, eta James Forrest, One Club Men delakoaren omenaldi partida honetan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Estamos en directo desde el Celtic Park de Glasgow para retransmitir el cuarto amistoso de la pretemporada del primer equipo masculino en el que los Leones tendrán como rival hoy al Celtic aquí en la capital de Escocia. Ezer baino lehen, guazen bi taldeen hasierako hamaikakoekin badatoz 22 protagonistak zelaira. Brendan Rodgers, etxekoen entrenatzaileak, ondorengo jokalariak hautatu ditu. ATPan Benjamin Siegrist egongo da, atzeko lauko lerroan eskuinetik eskerrera Tomoki Iwata, Cameron Carter Vickers, Mike Nauroki eta Greg Taylor izango dira. Haien aurretik hiru erdilari, Giok Kyu-won, Reo Hatate eta Callum McGregor. Eskuinegaletik James Forrest esan dugun jokalaria gaur omendua izaten ari dena. Eskerretik Dyson Maeda eta golen bila aurrelari moduan Kyogo Furuhashi. Aulkian Brendan Rodgers entrenatzaile Irlandako iparraldeko Irlandako entrenatzailearen ondoan Joe Hart eta Scott Bain ordezko atezainak, baita ere Carl Starfelt, Liam Scales, Sid Haksabanovic, Lie Lavada, Jun Hun Yang, David Turnbull, Odin Thiago Holm, John Yu-ho, Alexandro Bernabei, Matt O'Reilly, Daniel Kelly, Anthony Ralston, Stephen Wells eta Ben McPherson izango dira. Eta Atletiken partetik hemen ikusten duzue sekulako giroa bizitzen ari garela Celtic Parken. Ernesto Valverdek ondorengo taldea hautatu du hasieratik irtetzeko. Unai Simon izango da atezaina, Oscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes eta Iñigo Lekue izango dira lau atzerariak eskuinetik eskerrera. Haien aurretik hiru erdilari Mikel Vesga, Iñigo Ruiz de Galarreta eta Unai Gomez. Eskuinegalean Iñaki Williams arituko da, eskerrean baina barrutik ere jokatu Iker Muniain kapitaina eta aurrelari moduan Asier Villalibre. Ernesto Valverderekin batera aulkian Julen Agirrezabala atezain ordezkoa, Jon Morcillo, Gorka Guruzeta, Ander Herrera, Raúl García Peru Nolaskoain, Imanol García de Albeniz, Malcom Aduares, Unai Egiluz, Hugo Rincón, Beñat Prados eta Javier Martón izango dira. Beraz, hauek izango dira 22 protagonistak eta partidaren kontaketarekin laguntzeko nire alboan daukat Nekane 10 emakumezkoen taldean 381 bat neurketa jokatu eta 172 gol sartu ostean 16 denboralditan zehar, pasaden maiatzean futbola utzi zuen. Ongi etorri Nekane eta eskerrik asko gurean egotegatik. Apa, Mikel, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, orea da guretzat zu hemen izatea, zu ere One Club Woman bat zara, James Forrest moduan. Zer espero duzu partida honi buruz, partida berezia baita ere zuretzat estrenatzeko beste aldean, partida asko jokatu dituzu, baina lehena da zuretzat hemen mikrofonen aurrean. Ba, eskerrik asko zuei, ikusten den moduan, partido polita izango dela, hiru aparta daukagu hemen aurrean, baina bueno, bai, esan duzun moduan, niretzako berezia, azkenean nire lehenengo aldia izango da beste alde honetan, baina bueno, espero dugu partido polita ikustea, garaipen ona atratzea eta zelan doan. Zuk honelako menaldi bat ere bizi izan zenuen Lezaman, zure azken partidan berezia baita ere, orain James Forrest bizitzen ari dena sekulakoa da. James Forrest arrobiko jokalaria da, 14 denboraldiz egon da hemen Celtic Parken, 477 partida, 102 gol, bere partida omenaldia da, beraz mitoa da Celtiken, zu bezala Atletiken Nekane, berezia, badakizu zer den hau bizitzea, hau sentitzea zelai batean, ezta? Bai, beraintzako berezia izango da gaurko partidua segurazki, ea zelan doan partidua, baina bai, niretzako ere bai
partido berezia izan zen maiatzan azkeneko partido hori, baina bueno, ea gaur zelan partiduan. Decíamos que es el cuarto amistoso de la pretemporada del Athletic, el Celtic que afronta su último partido antes de arrancar en la Liga Escocesa el próximo sábado a partir de la 1:30 del mediodía. Se medirá en la primera jornada, en la jornada inaugural, al Ross County en este mismo escenario, en Celtic Nekane. El Athletic que de momento ha jugado 3 partidos con una victoria, un empate y una derrota. ¿Cómo estás viendo al equipo de Ernesto Valverde? Bueno, hoy tienen una prueba de fuego importante, ¿no? Una prueba bonita en la que al final pues hay un homenaje de por medio, pero bueno, yo creo que el Atleti, después de los partidos que han estado jugando, en los que al final se han tenido que aclimatar en México y en ciertos partidos, creo que hoy tienen un partido bonito por delante, para volver a coger sensaciones, volver a transmitir esa energía que transmiten, y para los jóvenes pues también una oportunidad. Así es, esperemos que todos la puedan aprovechar. Hay jóvenes, también hay jugadores más veteranos ahí en el 11 de Ernesto Valverde. Pruebas que en definitiva está haciendo el técnico rojiblanco de cara al inminente inicio liguero. Recuerden, a partir del próximo 12 de agosto a las 9:30 de la noche el Athletic recibe en la Catedral al Real Madrid. Partida polita daukaguna gaur hemen Eskozian, Glasgowen, Eskoziako hiriburuan, 8:24 minutu zuzenean hemen YouTubeko Athletic Cluben kanal ofizialean. Bi talde historiko nor baino nor gehiago gogoratu, biek ala biek 2011 urtean jokatu zutela San Mamesen lagaun arteko partida batean, utxean amaitu zena. Denok daukagu gogoan argazki ura, momentu ura, Pablo Orbaiz eta Anthony Stoke kapitainek lora eskaintza egin ziotenean pitxitxirik. Gaur ere lora eskaintza egin zaio Billy McNeilen estatuari, hor kanpoan, hemen zelaiaren kanpoan dagoena. Billy McNeil One Club Man izan zen 2019 urtean Atletiken, 18 urtez jokatu zuen hemen Celtiken, 822 partida guztira, 1957tik 1975 baita ere txapeldunen ligako txapeldun bilakatu zen 1967an Interri irabaziz finalean. Lisbon Lions izeneko talde ezaguntzen zen moduko taldea, talde horrek Championsa lortu zuen, baina klub honek hainbat garaik urditu, adibidez 53 liga, 41 kopa, 21 Copa de la Liga, Deritzona Herderas. Como decimos, un conjunto muy laureado, el de este conjunto escocés, que tiene una gran rivalidad con el Rangers, es su archirrival, podemos decir, la denominada Old Firm, una rivalidad que trasciende de lo deportivo. Estamos hablando de un conjunto católico fundado en 1887 por el irlandés Andrew Kerins, el hermano Walfrid. El Rangers sí que es protestante. En definitiva, pues los dos polos opuestos en el fútbol escocés. Aquí vemos a Brendan Rodgers, que hoy vuelve también a este escenario después de haber estado entre las temporadas 2016 y 2019 al frente de este equipo. Se marchó al Leicester, con el que ganó la FA Cup, y vuelve hoy, ya está durante toda la pretemporada, vuelve a dirigir al conjunto escocés. Zera erditik aterako du Celtic de Glasgow, hasi da norgehiagoka, beraz martxan da partida hemen Eskoziako hiriburuan, erasoan etxeko taldea, lehen segunduak, baloia kontrolatuz atzetik aurrera, Brendan Rodgersen taldea, hemen txedako Cameron Carter-Vickers, eskuinera zabaldu du Tomoki Wildhateren bila, ondo Inigo Leku baloi hori lapurtzeko, hementxe deustuarrak, Iker Munianekin jokatuz, Ikerrek barrura, Inigo Ruiz de Galarreta aurkitu du, hementxe Paredesek Bibian aurkitu du, Paredesentzat lehen minutuak denboraldi aurre honetan, 21 urte zazpiko Europako txapelketan egon zen, Sanzet eta Agirrezabalarekin batera, azpitxapeldunak gerditu ziren finalean galdu ostean. Hemen Athletic orain erasoan, primeros minutos del encuentro, Nekane, vemos que el Athletic ha empezado dominando, ha sacado de centro el Celtic, pero el Athletic que quiere imponerse en cuanto a la posesión, ¿no? Sí, se está viendo a un equipo que va arriba, que está agresivo sin balón, y veremos cómo va el partido, pero bueno, parece que se va a quedar un poco en bloque medio, un poco a la espera y para luego atacar, y veremos a ver.
Atzetik hasiko du jokaldia, etxeko taldeak hemen eskerregaletik erasoan, hainbat jokalari Japoniar eta Korear ditu adi, eta gola, Unai Gomezen gola, lapurtu egin du baloia Bermeoko erdilariak, eta lehen gola lortu du 40 zenbakidunak, sekulako gola lortu du Arrobiko Lezaman esitako jokalariak, hemen taldekide guztia joan dira Unai Gomez oriontzera, lehen gola lortu du Arrobiko jokalariak lehen taldearekin, Unai Gomezen gola bigarren minutuan iritsi da, Unai Gomezek gola lortu du Celticek kutxa Atletikek, hemen errepikapena ondo laportu du baloia Unai Gomezek, eta ez du birritan pentsatu, eskerka da itzela, betik ezin izan du ezer egin Benjamin Siegris atesainak, hemen berriz ere errepikapenak, y vemos de nuevo la acción repetida, gran recuperación de balón del centrocampista de Bermeo y la definición magnífica, Nekane 10, se adelanta el Athletic, que bien, primera titularidad también para él, no hay mejor forma para estrenarse que esta, ¿no? Nada, increíble, Ernesto ya había dicho que tenía buen golpeo desde fuera y la primera que ha tenido lo ha intentado y la ha enchufado, así que muy bien, empezamos bien el partido. El primer tanto que llega en los compases iniciales del encuentro del Athletic, que quiere más, Gehiago nahi du Ernesto Valverde en taldeak, Unai Gomezen gola esker, aurretik markagailuan talde zurigorria, atzetik aurrera orain erasoan hasiko da, talde bizkaitarra, mentxe Inigo Lekue baloiarekin, barrutik Mikel Vesga aurkitu nahi du, Inigo Ruiz de Galarretak, lortu du kontrol hori egitea atzera Vivianekin, Vivianek eskuinera hortxe dago Iñaki Williams, Celtiken presioa baloia lapurtzeko nahian, baina ondo saiestu du Atletikek, hementxe Inigo Ruiz de Galarreta, Iñaki Williamsekin, baloia kanpora irtetzea ekidin du, hementxe golegilea Unai Gomez, Mikel Vesga eskerrera zabalduko du baloia Muniainen bila, Muniain ere eskerre galean dagoela, hori berritasuna da, eraintxe komentatuko dugu Nekane, barrutik Iker Muniainek bila libre aurkitu du, eta lehen kornerra lortu du, esaten nuena, Iker Muniain, galeko marrari txatxita dagoela ikusten dugu, ez, Nekane? Bai, bueno, badakigu Iker sartuko dela barrura, ea baloien bila, baloien bila, eta bai, barrura joango da, segurazki. Hemen dator lehen kornerra, Unai Gomez golegila jarriko du baloia martxan, jokaldia markatuz eskuin besoarekin, eskerrez joko du Bermeoko erdilariak, baloia, lehen zutoinera zetorren Paredesen buruka dagora, ateko sakea izango du Celticek. Ondo ari da Athletic lehen minutu hauetan, lau jokatu dira dagoeneko, gogoratu Unai Gomezen golari esker, talde zurigorria aurretik dela markagailuan. Berdinketaren bila orain Celtic, baina ez da kontrola ona izan, zelai erdian Giok Yu Won Korearrak ez du baloia kontrolatzea lortu, barkamena askotuko diegu senide eta lagunei, Nekane ez gara adituak Asiako jendearen izenak ondo esaten, baina, saiatzen ari gara, ez da? Saiatzen ari gara, baina ez dira erraza. Bost Japoniar, 3 Hego Korear, hainbat herrialdetako jokalariak dituzte Celtiken, hori ere polita da, aldagela batean horrelako kultura ezberdinak izate, orain komentatuko dugu errematea goraz joan zaio Iñaki Williamsi, beste aukera bat Atletikentzat, esaten nuena, guk hori ezin dugu hemen bizi, gure filosofia argia da, baina hori ere azpimarratzekoa da, hainbat Japoniar, Korear, badaude Argentinarrak, adibidez, Eskoziar asko baita ere, baina talde oso dibertsua da, ¿eh? Sí, tienen unos cuantos extranjeros, bueno, la mayoría, ¿no? Muchísimos asiáticos. Sí que es verdad que además este año han traído algún asiático más, así que no es fácil pronunciar sus nombres, desde luego que no. Lo vamos a intentar y prometemos hacerlo lo mejor posible. Saca desde el lado izquierdo Greg Taylor. En este caso es escocés de Greenock. Este es un nombre un poquito más común para nosotros. Jugando por dentro con Reo Hatate, el japonés. Para otro japonés, para Tomoki Iwata. Se apoya atrás en Cameron Carter Wickers. Este combina con el polaco, con Nauroki. Este abre hacia la izquierda para Taylor. Buscaba la carrera de Kyogo Furuhashi, se anticipa la zaga del conjunto rojiblanco, baloia lapurtu du Atletikek, orain falta egin diote Iker Muniaini, zelai erdian, hementxe kapitaina irudietan, partidako epailea Willy Colum da, eta alboetan, marrasain lanetan, Alan Mulwani eta Steven Trainor daude. Orain erasoan eskerregaletik Atletik Inigo Lekuek atzera jokatu du Aitor Paredesekin, atzerago Unai Simonen bila, gaur guztiz
beltzez, lehen ekipazioarekin jokatzen ari da gaur Athletic, azken bi partidak urdinez jokatu zituen, Necaxaren aurka eta Racingen aurka Saronen gaur, lehen ekipazioarekin, ez dago kolore berdina Celticen kamiseta beraz, Athleticek bere kamiseta lehen kamiseta erabili dezake. Orain baloia lapurtu du Celticek, baina hala ere gutxi iraundio jabetzak, hementxe Iñaki Williams jaurtiketa egiteko presegoen, baina bere baloiak atzelari baten gorputzean jo du, kanpora bidali dute, alboko sakea izango da Athleticen alde, hementxe Carter Vickers, jokalari, Ingalaterreko jokalaria, berriz ere jokaldiaren errepikapena Iñaki Williamsek jaurtiketa saiatu du, baina ondo jarri du bere hanka Mike Nawrocki, Poloniarrak, naiz eta Bremenen jaio, Poloniako selekzioarekin aritzen da, Legiatik datorren erdiko atzelaria, orain falta egin du Daizen Maedak, ala adierazi du epaileak, hemen ikusiko du errepikapena, berandu iritsi da Japoniarra eta zuzenekora itzuli gara berriz, ez da iritsi errematera Asier Villalibre, bigarren jokaldian hortxe zegoen Inigo Lekue baloi hori jasotzeko, Mikel Besga, Inigo Ruiz de Galarreta atzera, Aitor Paredesekin, Inigo Lekue berriz ere, badator erasora deustuarra, ondo itxidio atea kapitainak James Forrestek, gainera azkenean baloiak Lekueren hankan jodu, eta alboko sakea izango du Celticek, badator Jatate, Nawrockiren bila, hementxe Taylor, eskerregaleko atzelariak, barrutik, Callum McGregor aurkitu du, berriz ere Taylor, luze orain, Maedaren bila, adi arrisku egon daiteke, Maedak erdirak eta bigarren zutoinera, badatore James Forrest, baloia kontrolatzea lortu du kapitainak, atzera jokatu du Tomoki Watarekin, hementxe Japoniarra, Japoniako selekzioarekin aritzen dena beste Japoniar batekin, Jataterekin, hortxe Tomoki, barrutik Giu arkitu du, eskerrean Maeda eta Jatate, atzera jokatu du honek, Mike Nawrockirekin, bere taldekidearekin Carter Vickersekin jokatu, orain Celtic baloiaren jabetza dominatuz, hementxe Maeda eta McGregor, barrutik Jatateren bila, berriz ere baloia McGregorri iritsi zaio, berriz ere atzetik hasiko da Brendan Rogersen taldea, Brendan Rogers que sustituye en el banquillo al australiano Ange Postecoglou, que ha firmado este verano por el Tottenham de la Premier, vuelve, como hemos comentado, después de haber estado entre los años 2016 y 2019 en el banquillo de Celtic Park, cuando se consiguió hacer con 2 ligas y 2 copas de Escocia. Sigue atacando el conjunto local, el conjunto verde y blanco, con las rayas horizontales verdes y blancas, los colores característicos del Celtic desde 1903. El Athletic viste, como hemos dicho, de rojo y blanco y que ahora ataca tras recuperar Unai Gómez. Atzera jokatu du golegileak, hementxe Unai Simon, arazoak izan ditu atezain arabarrak, kanpora bidali du baloia, orain pizka bat gehiago ari da sufritzen Athletic Nekane, Celticek pauso bat aurrera eman behar du, ezta? Bueno, sí que es verdad que tienen ahora un poco más el balón, nos hemos metido un poco más atrás, pero bueno, creo que una vez que tenemos el balón estamos saliendo bien, están apretando bastante arriba y si recuperamos arriba el balón les estamos creando peligro. Está de momento cómodo el Athletic, además manda en el marcador 10 minutos de la primera mitad, recuerden, gana el conjunto rojiblanco gracias al gol de Unai Gómez en el 2 de partido, el Celtic que quiere equilibrar la balanza, berdinketaren bila dator, etxeko taldea, hementxe Mike Nawrocki, eskerregaletik jokatuko du Greg Taylorren bila, hortxe Daizen Maeda barrutik adi arrisku egon daiteke Kyogo badia barruan, sekulako geldiketa egin du Unai Simonek, Kyogo Furuhasik erremate bikaina egin du, hementxe sortze zenbaki duna irudietan, baina Unai Simon adi zegoen, eta sekulako geldiketa egitea lortu du Paradón del guardameta Alavés para negarle el gol al japonés. De momento no tenemos opción de ver la repetición, enseguida lo haremos. El Athletic que consigue quitarse de encima el peligro de este hombre, el de disparo de Kyogo Furuhashi, peligrosísimo, vemos la acción repetida, buena acción combinativa del conjunto escocés y abajo que viene metiendo la mano Unai Simon, Nekane,
importante también tener al portero enchufado, ¿no? En estas ocasiones que te llegan y que la salves, importante. Sí, sí, en 11 minutos no había tenido que participar apenas nada y para una que la han tirado ha estado muy rápido ahí abajo y nos ha salvado del empate. Vuelve a la carga el conjunto escocés, ahora por el lado derecho, atención, es Forrest quien quiere hacerse con esa pelota, aparece bien al corte la zaga rojiblanca, era Aitor Paredes, que no consiguió evitar que el balón saliese, saque de banda para el Celtic, alboko sakea izango du, gizon honen taldeak, Brendan Rogersen taldeak, baita ere Leicesterren gain, Liverpoolen edo Swansea, Readingen, Watforden edo Chelsea, Mourinhoren laguntzaile izan zen Brendan Rodgers 50 urteko entrenatzaile hau. Hementxe bere taldea erasoan Carter Vickers, Siegritz, Suitzarrak luze, Kyogoren bila, sekulako aukera izan du Japoniarrak, ez du asmatu Unai Simonen aurrean, berriz ere bi protagonistak hemen, Unai Simonek luze, Kyogoren presioapean, kanpora bidali du arabarrak, alboko sakea izango du Celticek, hemen Ernesto Valverde, nahiko hotz egiten du hemen Eskozian, abuztuak bat, udan gaude, baina badakigu nekane hemen klima ezberdina dela, ez da Euskal Herrian modukoa. Ez da eguzkia, Euskal Herrian ere ez dugu eguzkia ikusten, Ez gehiagi, baina hemen euri gehiago egiten duela badakigu. Erasoan berriz ere Celtic, zelai erdian, hementxe Naurroki, barrutik McGregoren bila, McGregorrek Maeda aurkitu nahi zuen, alboko sakea lortu dute etxekoek, berriz ere baloia martxan askar, denbora galdu gabe Celtic, atzera Cameron Carter Vickers, Souteneko jokalaria, estatu batuetako selekzioan aritzen da, naiz eta Ingalaterran jaio, bere ibilbidean zehar Tottenhamen adibidez edo Bournemouthen egon da, orain Celticeko erdiko lerroan atzelari gisa, alboko sake orain Atletiken alde, eskuine galetik Oscar de Marcos jarri du baloia martxan, Asier Villalibre kontrola, adi baina baloia kies egin dio Gernikarrari, hementxe marrasinarekin izketan hogei zenbaki duna, beraz jabetza orain Celtikentzat izango da. Aurreratuta zegoen Asier Villalibre, baina azken finean jabetza orain Celtiki dagokio. Carter Vickers, Tomokik luze Kyogoren bila, adi arriskua egon daiteke, Kyogo kerdirak eta jar dezake, baina ondo itxidioatea Inigo Lekuek atzera jokatu du Forrestekin, hementxe Jatate, baloia lapurtu diote Japoniarrari, baina Carter Vickersek berriz ere berreskuratu, eskuine galera zabaldu du, badator erasora Celtic eskuine galetik, hementxe berriz ere Callum McGregor, Eskoziarrak, Glasgoweko jokalariak, atzerago Carter Vickers, Benjamin Siegritz, atezaina, Arias kanpo, lehen jokaldia atzetik azteko, hementxe berriz ere Tomoki Iwata, ogitako jokalariak, beste aldera bidali du baloia, hementxe Mike Narwoki, barrutik Gyokyu Won aurkitu du Korearra, luze Maedaren bila, hementxe Maeda, kontrola eta baloia barrura sartu du, hementxe McGregor eta Forrest, adi Forrest arriskua egon daiteke, Forrestek baloia darama, Forrestek jaurtik eta egin dezake aria barruan Forrest, azkenean galdu egin du jabetza Lekuek baloia lapurtu dio, orain ritmoa mantxotu da nekane, hasiera nahiko bizia golarekin, baina oraintxe pizkat dena lasaiago, ezta? Guretzat ere, pizkat arnaz hartzeko hobeto, ezta? Bai, naiz eta beraiek baloia euki, ez dute aukera garbirik izat, así que a ver si conseguimos recuperar el balón, ir un poco más arriba y volver a tener alguna ocasión que ahora parece ser que tienen ellos más posesión. Veíamos en primer plano a James Forrest, el número 49 del Celtic, internacional absoluto, una auténtica leyenda del conjunto verde y blanco, como hemos dicho, 467 partidos, 102 goles, partido homenaje a él. Algo habrá hecho para que le hagan un partido homenaje, y nada menos que con la visita del Athletic. Por cierto, primera visita del Athletic a este precioso escenario, Celtic Park.
con capacidad para 60.000 espectadores, un partido también de carácter benéfico, porque además de ser el homenaje al citado James Forrest, recaudará fondos para dos asociaciones, en este caso, bueno, una es para la fundación del Celtic, que ayuda a los más desfavorecidos, y la otra para Kilbridge Hospice, que es una asociación de cuidados paliativos, que también es importante, como nuestra fundación, Athletic Club Fundazioa, esa labor social que hacen los clubes Nekane, importantísima, por supuesto. Sí, nosotros además en la fundación hacemos muchísimos proyectos en los que nosotras hemos sido partícipes como equipo femenino, y la verdad es que súper agradecidas, porque es importante, ¿no?, que se dé visibilidad a ese tipo de asociaciones. Dos clubes, por lo tanto, Celtic y Athletic, con valores muy marcados, con mucho seguimiento en todo el mundo. Por ejemplo, el Celtic cuenta con 160 peñas, más de 9 millones de seguidores por todo el mundo, entre ellas esa peña del casco viejo, ¿no? Vimos ayer en nuestro canal de YouTube ese precioso vídeo que han hecho nuestros compañeros del departamento de comunicación con los Bilbao Boys, que si no lo habéis visto, pues os invitamos a que lo hagáis en cuanto podáis, en cuanto acabe el partido, por supuesto, ahora no. En definitiva, dos equipos pues históricos y que tienen gancho entre la gente, y que así siga siendo. Erasoan orain Athletic, hemen Dani Vivian Lurrera falta egin diote gasteiztarrari, hemen Daizen Maeda japoniarrarekin, falta adierazi du epaileak, Willy Colum epaileak, hementxe jokaldiaren errepikapena, bi jokalarien artean Lurrera bota dute Dani Vivian, eta falta adierazi du epaileak. Berriz hasiko da atzetik Athletic, hemen Aitor Paredes, Dani Vivianekin, Vivianek eskuinera zabaldu du baloia hortxe, Iñaki Williams, atea itxiko dio Maedak, badator barrurantze Iñaki, Inigo Ruiz de Galarreta aurkitu du bat bikoan, berriz ere Williams, badator korrikaria barrura, baina azkarrago ibili da Carter Vickers, baloia urrundu dute gainera bere taldekideek, alboko sakea lortu du Celticek, baloia Celtic entzat izango da. Hemen eskerre galetik, Greg Taylorrek jarriko du baloia martxan, kalari honek Rangerseko arrobian hasi zuen bere ibilbidea, nahiko arraroa da Rangersetik Celticera pasatzea, baina bueno, baita ere hemen ikusi ditugu kasuak Realetik Athleticera edo alderantziz, azkenean hau futbola da eta naturaltasunez hartu behar da, badituzu izan zenituen arraroa egiten zait, badituzu, oraindik nire buruan jokalaria zara Nekane, baina azkenean utzi zenuen futbola pasaden maiatzean, esaten nuena, izan dituzu taldekideak Realetik etorritakoak, eta hori da baita ere polita, bien artean badago pike hori, baina azkenean denok futbolariak zarete, eta hori ere nabarmentzekoa da. Sí, nosotras hemos tenido unas cuantas, bueno, yo he tenido bastantes compañeras, ¿no?, que han venido de la Real y de otros equipos de Euskadi, y la verdad es que esa cercanía y ese compañerismo que tenemos es muy bueno, y nada, el masculino también pasa. Y que siga siendo, atención porque hay peligro, atención el remate de Iñaki Williams, el córner, el segundo para el conjunto rojiblanco, ondo lapurtu du baloia Inigo Ruiz de Galarretak, eta pase bikaina eman dio Eibartarrak Iñakiri, azkenean Lurrera bota da Carter Vickers, baloia kornerrera bidaltzeko bigarrena partidan, Asier Villalibrek egin du lapurketa hori Inigorekin jokatuz, eta beti Eibartarrak areatik gertu badauka buruan aukera honena, kasu honetan Iñakirekin jokatzea zen, eta beste aukera bat izan du Athletic gola egiteko, ea kornerrean datorren baloia penalti puntura iritsi da, ondo lortu dute arriskua deusestatea Athleticeko jokalariak, baina adi Vivianek baloia berreskuratu duelako, lehen ukituan saiatu du Jaurtik, eta gasteiztarrak oso gora joan zaio bere errematea, eskerkada hementxe ikusten dugu errepikapena, ez dago hain ohituta hor area barruan erasoan egoten gasteiztarra, baina Nekane eta gainera eskerrarekin. Bai, gainera eskerrez, hori da. Baina bueno, saiatu behar zen eta gutxienez jokaldia amaitu dudanik. Bai, amaitu behar zen jokaldia, bai. Lehen zatiko erdia betetzeko zorian gaude hemen Celticeko aulkia, Brendan Rogers buru duela, gogoratu
talde honek bakarrik 19 entrenatzaile izan dituela 125 urtetan bere historia guztian, eta haietatik 4 bakarrik izan dira edo Eskoziatik edo Erresuma Batutik kanpokoak. Beraz, talde hau ere, talde honen filosofia argia da, gertuko jendea, gogoratu irabazi zuen txapeldunen liga, Lisbon Lionsekin, jokalari guztiak eskoziarrak ziren. Beraz, talde oso nahiko antzekoa dira, Atletik eta Celtic, gogoratzen dute baita ere Atletikeko Kopa Ura, 1958 urtekoa, Los 11 Aldeanosekin, Real Madriden aurka irabazi zutenean, gutxi gora bera nekane hori izan alda, nahiko antzekoa, Celtic Championsa irabazi zuen, txeko jokalariekin, guk ere Kopa Ura irabazi genuenan Madrilen. Azkenean, filosofia antzeko filosofia daukagu Celticek eta Atletikek, ¿está? Sí, yo creo que también es por esos detalles también que nos sentimos tan cercanos, ¿no? con este club, sé de amigos que han estado en este campo tan histórico, y sé que las aficiones son bastante hermanas, ¿no? Por así decirlo. Orain Atletikek berriz ere baloia berreskuratu du, hemen Iker Muniain, partidak ez du etenik, kapitaina barrutik dator, eskerretik barrura, hortxe eskuinera zabaldu du baloia, Oskar de Marcos etorren erasora, Iñaki Williamsekin jokatuz, Dani Bibianek Mikel Bezga aurkitu du, Bezgak eskerrera, lekuerekin berriz ere Bezgak orain kontrolatu, eta Iñigo Ruiz de Galarreta aurkitu du barrutik, Iker Muniain eta Unai Gomez are hartzean, berriz ere Iñigo Ruiz de Galarreta, Villalibreren bila, falta egin du Gernikarrak, baloia orain Celtiki dagokio, hementxe eskuin hegaleko atzelaria Tomoki Iwata, Yokohama Marinosetik utzita datorren jokalaria, Carter Vickers jarri du baloia martxan, Mike Naurrokirekin, berriz ere Carter Vickers, barrutik McGregor aurkitu du, Eskoziarrak berriz ere, Naurrokirekin eskerrera zabaldu du Taylorren bila, alboko sakea izango du Celticek. Taylor bera jarriko du baloia martxan, 23 minutu bete dira dagoeneko, gogoratu Atletik aurretik dela markagailuan, Unai Gomezek egin du gola bigarren minutuan, lehen gola Bermeoko erdilariarentzat, lehen taldearekin, hementxe erasoan, Celtic berdinketaren bila, baina gutxi iraundio jabetzak eta adi arriskua egon daiteke, Villalibre dauka gol aukera, Villalibreren errematea ondo gelditu du Benjamin Siegriz atezain suitzarrak, berriz ere Atletik goletik gertu, bigarrena nahi dute Ernesto Valverderen mutilek, orain Bezga berreskuratu du baloia Unai Gomez area barruan bigarrenaren bila, adi bili da Celticeko atzelarien lerroa baloia kanpora bidaltzeko, hemen errepikapena Sier Villalibreren eskerkada bortitza, ondo kokatuta zegoen Benjamin Siegriz, baloi hori kanpora urruntzeko. Inigo Lekue, jotake Atletik bigarrenaren bila, zelai erdian orain Dani Bibianek ere bere aukera izan du, orain baloia eskuinera zabaldu du, hortxe dago Oskar de Marcos erdirak eta ondo irten da Benjamin Siegriz, baloi hori jasotzeko eta martxan jarri du eskuarekin, hortxe jatate katzera Narrokirekin, McGregorrek jatate aurkitu du, jatate baita ere Japoniarra da, Kawasakitik dator, Suzukan jaiotako erdilaria, baita ere Japoniako selekzioarekin aritzen dena. Hainbat Japonier esan dugu dituela, bost, dator Nakamura izan zen ikurretako bat, Celticeko ikurretako bat, hainbat jokal, golari esker, hemos perdido la señal en este minuto 25 de partido, así que vamos a intentar recuperarla, la hemos recuperado ahora, estábamos hablando del gol de Unai Gómez, aquí vemos la acción repetida, no, es una ocasión que ha tenido, parecía muy parecida al gol, ahora sí que volvemos al directo. Hemos tenido un pequeño susto, pero afortunadamente podemos continuar viendo de momento Celtic 0, Athletic 1. Erasoan berriz ere talde bizkaitarra atzetik aurrera, Aitor Paredes, Inigo Lekue, atzera berriz ere Paredesekin, Paredesek burua altxatu eta baloiaren norantza aldatu du, hementxe Iñaki Williams eskuine galean,
baloia ez da zelaitik irtengo, Taylorrek atea itxiko dio, Williamsek kontrola, atzera Ruiz de Galarretarekin, baloia penalti puntura, atzetik aurrera zetorren Asier Villalibre, aldaratzea Besgari jauzi zaio eta bere jaurtiketak atzelari baten gorputzean jodu, beraz, korner izango du Atletikek, hirugarrena partida honetan, 26 minutu terdi jokatu dira dagoeneko hemen errepikapena, Besgaren jaurtiketa Gregorren gorputzean jodu eta beraz kornerra izango du Ernesto Valverderen taldeak, tercer corner para el Athletic, que de momento también se está imponiendo en esta materia. Servirá desde el costado derecho el capitán Iker Muniain, como casi siempre. Coloca con mimo en el cuarto de circunferencia el balón y marca la jugada de estrategia. Badato se rematerá. Hainbat taldekide, Zazpiaria barruan, Villalibre, Iñaki, Aitor Paredes, Badator, Vivian, ondo. Atzelaria baloia urruntzeko, Inigo Ruiz de Galarretak aldaratzea, Besga, berriro sartu nahi zuen baloia areara, hortxe Gasteiztarra borrokan, azkenean Celticek eramango du baloia ez, baina Iker Muniain jauzi zaio aldaratzea, Óscar de Marcos, bientzat, 15. denboraldia, izango da hause de Marcos eta Iker Muniain, barrutik de Marcos ez du kontrola egitea lortu, da ere Atletik dauka jabetza hementxe, Inigo Ruiz de Galarreta, Inigo Lekue, atzera, Aitor Paredesekin, eskuinera zabaldu du, Bizkaitarrak baloia hementxe de Marcos, Muniain, orain eskuine galean gelditu da kapitaina, Iñaki Williamsen bila, Iñaki Williams barrura, ondo itxidio atea, Mike erdiko atzelariak, poloniarrak, Mai Naurroki, atzeko erdiko atzelariak eta kanpora bidali dute baloia. Hala ere Atletik erasoan hementxe Brendan Rogers, Inigo Ruiz de Galarretak Inigo Lekueri, hementxe 15 zenbakiduna, barrutik berriz ere Ibartarra baloia, erdian hortxe dago Dani Vivianek burua altxatu eta eskuine galean Óscar de Marcos aurkitu du hementxe Iñaki Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, ukitu Atletik Nekane orain nagusi, argi eta garbi ikusten ari da Atletik nagusi dela orain minutu hauetan zehar. Baina orain asko hobeto baloiarekin, creo que se siente mucho más cómodo el Atlético con balón, estamos apretando arriba y haciendo recuperaciones muy altas, que eso es muy bueno, pero creo que tenemos el partido muy controlado, no nos están creando ocasiones de peligro y nosotros estamos acabando jugadas que es importante. Es importante que todo fluya, que se vaya preparando lo mejor posible cada uno de los dos contendientes. El Celtic, que como hemos dicho empieza la liga este mismo fin de semana, el Athletic que todavía tiene otros dos amistosos más. Recuerden que los vamos a vivir todos aquí en directo en YouTube Athletic el próximo jueves a partir de las 7:30. El rival será el Eibar en Las Llanas y cerraremos la pretemporada ante el Manchester United, también aquí en directo a partir de las 5 de la tarde el domingo desde la Viva Stadium de Dublín. Precisamente ahí jugó su último amistoso el Celtic, ha jugado hasta ahora 6, en su partido más reciente empató a 1 ante el Wolves de Julen Lopetegui en ese recinto irlandés con gol de Furuhashi, también ha empatado a 0 contra el Fraserburgh escocés en su primer compromiso, ganó los penaltis, jugó 2 veces en su primera gira por Portugal, por el Algarve, ante el Portimonense, empató a 0 y ganó 1-4, perdió 6-4 en Japón, ya en la segunda gira contra el Yokohama Marinos y ganó 0-1 al Gamba Osaka. Esos son los partidos del Celtic para una temporada ilusionante también para ellos porque están clasificados para la fase de grupos de la Champions League tras ser campeones de la Liga Escocesa el año pasado con 99 puntos. Jugarán la Champions, todavía no se ha sorteado, pero es un rival de entidad este del Celtic. También el de Manchester United juega la Champions. Se está preparando bien el Athletic, no Nekane, con rivales de entidad. También no vamos a desmerecer al Eibar, obviamente, un equipo que viene de estar en primera muchos años, ahora en segunda lamentablemente no ha podido subir en las últimas 2 temporadas, pero una pretemporada también con rivales piedras de toque importantes, ¿no? Para llegar lo mejor posible, para empezar contra otro rival fuerte, ¿no? El Madrid, Nekane, que es un partido también especial para todos, ¿no? La visita del conjunto blanco. Sí, pretemporada exigente la que está teniendo el equipo. Pero bueno, creo que está siendo positiva, creo que estos 3 últimos partidos que les quedan son muy exigentes de cara a lo que has dicho, ¿no? Un partido bonito en la Catedral contra el Real Madrid, así que veremos qué tal van estos partidos, pero bueno, las sensaciones yo creo que están siendo positivas. Quiere más el Athletic que ahora en Villa talde Zurigorria hementxe Iker Muniain eta Unai Gomez, erdirak eta beti jarri du
Bermeoko erdilariak, ondo urrundu dute arriskua Celticeko atzelariek, alboko sakea izango du Atletikek. Hemen Cameron Vickers irudietan, Inigo Lekue jarriko du baloia martxan, oraingoz Ernesto Valverde posik, hemen irudietan entrenatzailea, gustatzen ari zaio ikusten ari dena, teknikariari, eskuinetik Oscar de Marcos, Inigo Ruiz de Galarreta, beti aukera onenaren bila, Ibartarra atzera orain Dani Bibianekin. Honek Aitor Paredes aurkitu du, eskerrerago Inigo Lekue dago, barrutik Villalibre eta Iker Muniain ez dute elkar ulertu, barkamena eskatu dio aurrelaria kapitainari, alboko sakea izango du Celticek, atzera jokatu dute, Carter Vickersekin, areatikat, Benjamin Siegris, ez dauka presiorik, berriz ere bueltatu dio baloia, Estatu Batuetako selekzioarekin aritzen den erdiko atzelariari, hementxe eskerretik orain Greg Taylor, badator erasora eskerreko atzelaria, McGregor eta Jatatek eskuinera zabaldu du baloia, hementxe Forrestek barrutik bere taldekide aurkitu du, Tomoki Iwata aurkitu du, bere erdiraketa ona zen, baina hortxe zegoen Aitor Paredes, baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea berriz ere txeko taldearentzat, erasoan jotake Brendan Rogersen taldea berdinketaren bila, bere azken lagun artekoan, eskuinegaletik berriz ere, alboko sakea izango du etxeko taldeak, barrutik Forresten bila, Forrestek atzera, hortxe Tomoki eta Forrest bat bikoa, hementxe Tomoki gerdirak eta jar dezake, eta ondo Bibian baloi hori aldentzeko, baina orain erasoan berriz ere Greg Taylor eta Maeda kerdirak eta jar dezake, ondo Iñaki Williams, defentsa lanetan, kornerra lortu du gutxienez etxeko taldeak, kornerra izango du beraz Celticek, eskerregaletik askar atera dute Brendan Rogersen mutilek, hementxe Forrest eta McGregor bueltatu egin dio baloia bere taldekideari, erdirak eta ona zen, baina ondo urrundu dute berriz ere arriskua Atletikeko atzelariek, hementxe Tomoki Iwata, Carter Vickers, McGregorrek eskerrera, hortxe dago Taylor, eta baita ere Maedari kontrolak ies egin dio, alboko sakea beraz Atletiken alde. Marcosek atzera, Bibianekin berriz ere baloia beraskuratu dute eskoziarrek, hementxe Ruiz de Galarreta, ez du inolako arazorik nahi, Eibartarrak kanpora gora bidali du beto esan da baloia, berriz ere aldaratzea jauzi zaio Eibartarrari, hementxe Inigo Lekue, eskerretik badator, kapitainarekin jokatu Iker Muniain, Ruiz de Galarreta, berriz ere Ikerrek orain lasaitasun eskez, aldatu egingo du jokoaren norantza eskuinera, hementxe dago Oscar de Marcos, Maedaren presiopean, de Marcosek barrutik jokatu nahi zuen Unai Gomezekin, baina Taylorrek eraman du aldaratze hori. Yokyu Won, korearra, Busaneko erdilaria baitare fitxaketa berria, aurten Busaneko taldetik dator, 22 urte zazpiko Koreako selekzionarekin aritzen dena, hementxe Maeda eta Kiogo, ez dute elkar ulertu Atletikek berresuratu du jabetza, eskuinegaletik Oscar de Marcos, lurrera ez dago faltarik epaiaren aburuz, beraz baloia berreskuratu du Celticek, atzetik hasiko du erasoa Brendan Rogersen taldeak, hementxe Siegrist, Carter Vickers, Asier Villalibreren presioa, hementxe Tomoki barrutik Yokyu Won aurkitu du, hala ere bere baloia ez da ona, eta Paredesek berreskuratu du, areatik kanpo Unai Simon, Kiogoren presioa, Unai Simonek eskuinez, de Marcosen bila, Ruiz de Galarreta, berriz ere Oscar, ondo orain atzera, jokaldi hasteko Laguardiako atzelariak, hementxe Besga, Paredes, Bibian, oraintxe presioa nahiko bizia izaten ari da Nekane, zu badakizu pixka bat zer den presionatzea, aurrelaria izan dako bazara, ondo ari dira japoniarrak, hemen erasoan, ikusi orain hemen baloia berreskuratuko dutela, Forrestek gutxienez ateko sakea ekidin du, alboko sakea izango da, nioena da aurrelariek lan itzela egiten dutela
presioan, baloiak Arerioren zelaian berreskuratzeko ez da nekane. Sí, están presionando bien, ¿no? Pero creo que el Atleti atrás se está sintiendo cómodo, que se está sintiendo cómodo con balón. Y la verdad es que como mejor se descansa es con balón, ¿no? Entonces, en los momentos en los que no se tiene balón, están apretando bien arriba, pero cuando tienen balón se les ve que intentan tenerlo y coger aire. Adi orain jaurtiketa eta gola. Gola lortu du Celticek, esaten ari ginen ondo ari zirela presionatzen txekoak, gola lortu du Celticek banakoa markagailuan 36 minutu terdi bete dira dagoeneko, eta ez banabil oker, Reo Jatatek sartu du gola, Celticek partida berdindu du, alaxe da 41 zenbakidunak, ondo berreskuratu dute baloia eta urrutiko jaurtiketa behetik ezin izan du ezer egin Unai Simonek, hemen errepikapena ondo egin du iskin atzelariei japoniarrak eta gola lortu du Reo Jatatek, hemen berriz ere errepikapena area ertzetik. Geldi ezina zen jaurtiketa hori, banakoa markagailuan, imparable el lanzamiento de Jatate, lo contamos enseguida, lo analizamos enseguida porque ataca el Athletic, gol, el gol del Athletic, marca el capitán Iker Muniain, sin tiempo para el respiro, berdinketa iritsi da orain dela minutu bat, baina berriz ere aurretik Athletic markagailuan Iker Muniainen gola, ondo egin du Ikerrek aria barruan, hemen saletua gola ospatzen, gola Iker Muniainek, 37 minutu jokatu dira dagoeneko, Celticek bat, Athletic, vi, qué locura, Nekane, estábamos contando el gol del Celtic, no hemos visto apenas la jugada, por lo menos no hemos visto en las imágenes cómo ha sido la jugada, la estamos viendo ahora repetida, qué listo ha estado Iker, el capitán, que ya lleva unas cuantas de estas y ha podido robarle el balón dentro del área, que bien se marcha y cómo la pone, qué golazo. Muy buen tiro, ¿no? Sí que es verdad que no nos ha dado tiempo ni a agachar la cabeza, así que muy bien, porque hemos conseguido darle la vuelta al partido sin darnos cuenta, y bien por Iker porque ha apretado muy bien ese balón y nada, la primera que ha tenido para tirar ha tirado y ha metido un golazo. Zoramena Celtic Parken, hemen Celticeko jokalariak triste, partida berdintzea lortu dute, baina postasun horrek oso gutxi iraundie txekoei, Iker Muniainek bat eta bikoa egin du, oraindik 7 minutu gelditzen dira atsedenaldira iristeko, berriz ere Athletic aurretik, Celticek bat, Athleticek bi. Bigarrenaren bila, berdinketaren bila berriz ere, Celtic orain partida oso polita izaten ari da minutu hauetan, ateko sakea izango da gizon honek Daizene Maedak, kontrola luze bota duelako, ondo Dani Bibian defentsa lanetan, beraz baloia Athletiki dagokio, Unai Simone jarriko du baloia martxan, hemen ikusten dira Armaiak jendez lepo, sekulako giroa Celtic Parken, partida oso berezia historikoa esango nuke nik, polita da baita ere jokalarientzat, zuentzat, olako giroetan jokatzea ez da Nekane. Sí, sobre todo ya te he dicho, ¿no? En campos tan históricos como este, yo creo que para los jugadores también será un momento especial. Beste gol baten bila Athletic, orain Iñaki Williamsen presioa ona izan da, kanpora bidaltzea egin dio Naurrokiri, hementxe Brendan Rogers bere laguntzaileekin izketan, Iker Muniain golegilea, irudietan, Iker Muniainentzat lehen gola da denboraldi aurrean, Dani Bibianek dauka baloia hementxe Mikel Vesga eskerrera begira, hementxe dago Inigo Lekue, bularrez kontrola ona, barrutik Iker Muniain, buelta eman eta erdira sartu da, hortxe dago Ruiz de Galarreta, Paredesek eskuinera zabaldu du baloia, hortxe dago Iñaki Williams, baloiak ez dio ies egingo, Ruiz de Galarretarekin, Iñaki berriz ere, baloi horren bila, ondo lurrera botada Celticeko atzelaria, bere atezainarekin jokatzeko Carter Vickers, baloia bere oinetan darama Ingalaterrako erdiko atzelariak badatoz beroketa lanetara, Celticeko hainbat jokalari atsedenaldian aldaketak datozen, oraingoz Athleticeko inor beroketa lanetan, hementxe Unai Gomez, gutxeta bateko egin duen gizona, Ruiz de Galarretak eskuinera joka dezake, hortxe dago Oscar de Marcos, badator erasora, M8 zenbakiduna, erdirak eta jar dezake, baina ondo itxirio atea Maedak, hala ere de Marcosek ez azkenean bere gorputzean jo du baloiak eta teko sakea izango da Celtiken alde. Hementxe irudietan Celticeko ordezkoak, ia denak beroketa lanetan,
badirudi Brendan Rogersek esfortzuak banatuko dituela, gogoratu larun batean ligako lehen partida dutela, erasoan orain berriz ere golegia Reo Jatate falta egin diote, hementxe Ruiz de Galarreta lurrean, frustrado Leibarres por haber cometido esa falta, pero está bien hecha, vemos la acción repetida, como derriba al nipón, se lamenta Ruiz de Galarreta, que ha hecho aún así una buena acción defensiva. La falta es peligrosa, favorable al Celtic, que busca de nuevo la igualada. Frenéticos estos últimos minutos de la primera mitad, quedan 3,5 para alcanzar el descanso. De momento recuerden que gana el Athletic 1-2 aquí en Celtic Park. Berdinketaren bila orain Celtic, badatos errematera Seigison, erdiraketa jarriko du Celticek, ondo bila libre, baloia pasatzen utzi du Gernikarrak, Taylorre jarri du erdiraketa hori, eta ateko sakea izango da Atletiken alde, hemen errepikapena, baloia hona zen, baina ez egoen inore bigarren zutoinean, eta beraz, bila libre baloia pasatzen utzi, eta ateko sakea barkatu izango du Unai Simonek. Últimos 3 minutos de la primera mitad, Unai Simón que golpeará presumiblemente en largo, lo hace en este mismo instante con la pierna derecha buscando a su referente ofensivo, Asier Villalibre, que la deja pasar, busca a Iñaki Williams dentro del área, Iñaki Williams baloia erren bila, eta kornerra lortuko du bai, baloia que banderinean jo du, eta azkenean banderatxoan eta kornerra izango du Atletikek. Svana Biloker lau daramatza talde zurigorriak lehen zati honetan. Eskuin egaletik jarriko du Iker Muniain kapitainak beste behin. Estrategia jokaldia bilatuz, badatos errematera Paredes, Vivian, Vesga, Villalibre eta Iñaki Williams. Area barruan Celticeko ia jokalari guztiak. Ia zer egiten duen Atletikek jokaldi honetan. Ikerrek eskuinez, hementxe badator baloia penalti puntura, Villalibreren errematea buruz. Kanpora Juan Saio Gernikarrari, ateko sakea Celtiken alde. Hementxe irudietan Asier Villalibre, ogoratu pasaden denboraldian Alavesen utzita egon zela, 6 gol lortu zituen Gasteizko taldearekin, eta oso garrantzitsua izan zen gasteiztarrak lehen mailara itzultzeko. Orain erasoan Celtic eskuin egaletik badator erasora, hementxe Kyogo Furuhashi lurrera jauzi da japoniarra, baloia lapurtu diote, hementxe Vesgak errebotean Villalibreri bidali dio baloia, Villalibre ez dauka lagunik alboan eta atzera jokatu du Gernikarrak, hementxe Paredes eta Vivian, badatos erasora biak ala biak. Vivianek Ikerrekin jokatu du berriz ere Vivian. Lasaitasunez orain, atzetik hasiko du jokaldia Ernesto Valverderen taldeak. Vivian, Paredes eta Vivian, orain ukitu azken minutuan sartuko gara, nekane pizka bat laburtzeko lehen zati hau, denetarik izan du lehen zatiak, oso gol goiztiarra lortu du Unai Gomezek, berdinketa lortu dute Celticekoek, baina segidan Ikerren golak, orain abantaila ematen dio Atletiki, orain kontatuko dugu ze erasoan dator Maeda golaren bila, berriz ere ona geldik eta Unai Simonena, Celticek ez dio uko egiten erasoari, baina nioen moduan Atletik nire ustez nagusi lehen zatian, markagailuan eta baita ere baloi jabetzan, ez da nekane? Bai, zarentzat partidu polita izaten ari da, ez? Azkenean 3 gol sartu dituzten lehengo zatian, gainera joango gara deskantzora bat eta bi irabazten, ea bigarren zatia hain polita izaten den. Esperemos que así sea, está siendo un partido precioso, como comentamos, con alternativas. Ha comenzado con el gol tempranero de Unai Gómez en el minuto 2, ha empatado el Celtic por mediación de Reo Jatate, pero acto seguido volvía a desequilibrar la balanza Iker Muniain, estableciendo el momentáneo 1-2 que tenemos ahora a falta de 5 segundos para el descanso. Ataca el Athletic, erasoan Athletic partida gehiago luzatzen den lehen zati honetan, ez epaileak amaitutzat eman du lehen zatia, hemen badatoz jokalariak Aldagel Arantz, beraz guk ere atxeden hartuko dugu, nosotros también que nos vamos a tomar un respiro. Recuerden que gana el Athletic gracias a los goles de los jugadores que hemos visto en imagen, de Unai Gómez y de Iker Muniain, bat eta bi irabazten adi Athletic Celtic Parken, beraz gu ere goaz atxeden hartzera eta 15 minutu barru itzuliko gara bigarren zatiaren kontaketarekin, gero arte!
BBK Kutxa eta Vital Fundazioak ziudunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Amigos de el Athletic de Bilbao, nosotros estamos aquí en las afueras del Estadio Victoria y estamos en una activación a través de la Invasora 98.9 y queremos darles la bienvenida a Aguascalientes, señores. Bienvenidos y bienvenidas a todo el equipo y a todos los que vienen ahí del staff y toda la gente por aquí del Athletic de Bilbao. Los invitamos a que disfruten el juego, a que lo hagan bien y bueno, pues ahora sí que suerte y que gane el mejor. ¿El Necaxa será? ¿El Athletic de Bilbao será? No lo sabemos. ¡Ánimo, amigos! ¡Suerte!
¿Sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín. Receta única, sabor inimitable. De Artiach. Yo creo que el Athletic es un equipo que encandila a cualquiera que lo conoce. Mi esposa es futbolista, juega mucho, no tenía un equipo en España, fue al País Vasco, vio las actividades de Thinking Football, entendió la mitología y los valores del Athletic y se hizo de inmediato del Athletic. Y debo decir que duerme con una camiseta del Athletic, de modo que puedo decir de primera mano que la gente se convierte al Athletic, porque cuando presencias el milagro, crees que las cosas son posibles, aunque la adversidad parezca decir lo contrario. A mí me parece muy importante en las iniciativas culturales de Thinking Football, los encuentros que se han hecho entre el cine y el fútbol, la literatura y el fútbol, que no se trata de un evento sobre el fútbol, sino de un evento con el fútbol. Esto es muy importante porque los propios jugadores del primer equipo se implican en las actividades, van a las conferencias, hacen preguntas, forman un grupo musical y tocan ahí. Entonces no se trata de decir el fútbol es una cosa que puede ser vista desde la cultura, sino que ambas actividades, estas dos maravillosas formas del juego y de la esperanza, se pueden mezclar. Entonces ahí esta confluencia me parece virtuosa. Creo que es muy importante reconocer la larga trayectoria del Athletic para fomentar la identidad, valores de juego limpio, el tener un fútbol que es parte de la cultura y no necesariamente del negocio. En un mundo en donde todo es competitividad en busca de un éxito fácil, el Athletic ha buscado el camino difícil de conservar las esencias, de conservar los valores, y por eso cuando gana, que lo hace, tampoco es un equipo que no lo logre, esto vale más la pena. Entonces estar asociado con lo que representa el Athletic es un privilegio y bueno, espero honrarlo propagando, por supuesto, estos valores a nombre de este equipo que pues tanto aprecio. Ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo €1 el primer mes. Blue Space.
Casi llegando la vuelta. La misma hora, Mikel. So new looks late for the second half, so please let's welcome Celtic! Bueltan gara Celtic Parketik, oraindik atsedenaldian gogoratu Athletic Kluben gizonezkoen lehen taldeak bere denboraldi aurreko laugarren lagunartekoa jokatzen ari dela hemen Eskoziako hiriburuan. Hemen ikusten ditugu Celticeko jokalariak, hamaikakoa aldatuko du guztiz Brendan Rodgersek, segituan saiatuko gara jokalari guztiak kokatzen. Atletiken bi aldaketa izango dira, Beñat Prados eta Raúl García zelairatuko dira, Unai Gómez eta Asier Villalibreren ordez. Como hemos comentado, habrá cambio múltiple en el equipo de Brendan Rodgers, cambia sus 11 jugadores y el Athletic que hace dos sustituciones, entran Beñat Prados y Raúl García por Unai Gómez y Asier Villalibre. Hasi da bigarren zatia, Athletic atera du zelai erditik erasoan talde bizkaitarra, hemen Iñaki Williams, Oscar de Marcosekin, barrutik Beñat Prados, gaur zelai erdian jokatzen, lehen partidak atzerari moduan jokatu ditu, nekane bi aldaketa Atletiken. Lehen zati ona egin du Unai Gómezek golarekin, gola eta guzti, baita ere Villalibre borrokan egonda aurrean, eta orain bigarren zatia beste gazte batentzat, Pradosentzat, gaur zelai erdian, bere tokian esango dugu, eta Raúl García, zelan ikusten dituzu aldaketak? Bai, Raúl García orgoian emango digu esperientzia handia, eta bueno, Pradosek bere lekua erdian da, eta ea nola jokatzen duen, aukera garrantzitsu bat dauka aurrean, ea nola doan. Eta ez banabil oker, Celticeko amaikokoa ondorengoa da, Joe Hart atean, O'Reilly, Starfelt, Scales eta Alexandre Bernabei atzeko lerroan, haien aurretik Holm, Turnbull, eskuinegaletik Abada, eskerretik Hasabanovic eta aurrelari moduan Jun Yang eta Jeon Ju-o. Ea zenbat asmartzen ditugun, ez dago hain argi, baina ikusi ditugu batzuk, beraz Bernabei basegoen, o adibidez horiek irudietan agertu dira, beraz aldaketak kokatzen joango gara pixkanaka. Orain erasoan Athletic azkarrago ibili da, Joe Hart atezaina, Manchester Cityn adibidez aritu dagoa hainbat taldetan ere, 26 urte ditu, Tottenhamem, Cityn, Barleyen, West Hamen adibidez, atezain esperientzia duna da, como decimos, un portero muy experimentado, de 36 años, ganó
varios títulos con el City, también ha estado en el Tottenham ya en el ocaso de su carrera, pero también en un conjunto potente como el Celtic de Glasgow histórico, que recuerden, va a disputar la Champions League. Pues nos confirman que no, vamos a pedir disculpas, el único que no ha cambiado es el portero, así que entrará, si eso, durante la segunda mitad, cosas del directo, así que pedimos disculpas, barkamen askatzen dizuegu, zelairatu dira, hainbat jokalari zelaian, esan ditugunak, baita ere zelairatu da 48 zenbakiarekin Daniel Kelly, eta esan ditugunak gehienak eta Jung adibidez edo Abada, Hasamanovic horiek bai aurrean izango dira erasoan. Beraz Atletik orain baloiarekin, hementxe Beñat Prados, jokaldia atzetik aurrera hasteko, eskuinera zabaldu du Oscar de Marcosekin, Dani Vivian, Unai Simon eta Aitor Paredes, hortxe atzeko lerroko irukia osatuz. Luze jokatu du Raúl Garziaren bila, bere kontrolaz dauna izan, eta lasai Skelsek atzera jokatu du, atezainarekin, Siegristekin, eskerrera zabaldu du baloia, hortxe zetorren Alexandre Bernabei, argentinarra, Cañada de Gómezen jaiotakoa 22 urte ditu, 23 urte zazpiko Argentinako selekzioarekin aritzen da, Lanusen esitako atzelaria, baita ere lagun arteko batean gola lortu zuen argentinarrak, orain bigarren zatian hemen, Celtic Parken, atzetik bere taldekideak, hortxe Siegrist, Iñakiren presioa, Scalesek baloia aurrerantzarama, eskerrera zabaldu du Bernabeirekin, barrutik aurkitu du Norvegiarra, hementxe dago Holm, Trondheimeko erdilaria, baita ere jokalari berria aurten Celtiken, Odin Thiago Holm, badator Balerengatik, Norvegiako 20 urte zazpiko selekzioarekin aritzen dena, hementxe meretzi zenbakiarekin, meretzi zenbakiduna, Ion Giuo, beste aldaketa bat egongo da, Forrestek enduko dute zelaitik, txaloa jaso ditzan kapitainak, bere omenaldia da gaur, hemen saletuak zutik, Forrest badoa, eta bere ordez Abada sartu da, Abada falta zen, gure zerrendan zegoen apuntatuta, baina aldaketa pizkat beranduago egin du Brendan Rodgersek txaloak jasotzeko, zuk ere jaso zenituen azken partidan, baita ere polita, azken omenaldi gisa, saletu guztien txalo zaparra da James Forrestentzat, merezitakoa, Nekane. Sí, habrá sido un partido bonito y especial para él, ¿no? Pero bueno, a él todavía le queda una temporada por delante. El mío era el último partido ya. Ataca el Celtic desde la línea defensiva, recibe ahora en el lado derecho Riley, juega por ese sector el conjunto escocés, intentando volver a equilibrar la balanza, juega ahora Holm, cambia la orientación del juego buscando a Jung, cae al suelo, no hay falta. A instancias del árbitro recupera el Athletic, es Paredes, juega con Unai Simón, se la quita de encima ante la presión de O, busca en largo a Iñaki Williams, se anticipa bien la zaga del Celtic, recupera no obstante Íñigo Ruiz Galarreta, juega con Vesga, para Íñigo Leque, abre hacia la izquierda para el capitán, para Iker Muniain, le cierran la puerta, atea itxidiote kapitainari beraz atzera jokatu du, Lekuerekin berriz ere, hortxe Vesga eta Prado, zelai erdian orain, Gasteiztarra eta Nafarra, Vesga badirudi baita ere atzeko lerroan sartu dela, aurreko partietan moduan, Nekane, ikusi ditugu Herrera, Dani García eta Vesga, atzelari moduan baloia irtetzerako orduan, baloia atzetik aurrera ateratzeko, ezta? Sí, a veces se mete, ¿no? Para hacer una línea de tres y que los laterales suban un poquito más. Pero bueno, vemos que el partido, la segunda parte inicia muy parecida a la primera. Adi, barkatu badatorrea sola Atleti, barkatu Nekane, kornerra lortu du orain Atletikek bigarren zati honetan, azkenean baloiak Oscar de Marcosi eman dio, esaten ari ginen, decíamos que el Athletic también ha empezado con ganas en esta segunda mitad, se incrustan entre la línea de centrales, en este caso está jugando Vesga ahí, pero también hemos visto en anteriores partidos a Dani García, a Ander Herrera, dando también alternativas al equipo, ¿no? Sí, bueno, ahora le vemos hasta de media punta, ¿no? A Vesga, creo que es un jugador muy completo, que
está muy bien físicamente, se le ve, la temporada pasada ya dio un rendimiento muy alto y esperemos que este año también lo dé. Erasora orain eskerregaletik amaika zenbakiduna Liele, Abada, Israel darra erdiraketa jarri du Oren Bila, kontrola egingo du Celticeko jokalariak, adi arriskua egon daiteke, hementxe Tumbur aria barruan oraintxe kapitaina Eskoziarra baita ere jaurtiketa egin dezake Turbulek eta kanpora zuzenean bere errematea, hala ere atzelariren batean jodu baloiak berriz ere kornerra izango du orduan Celticek, hemen errepikapena Besgaren oinean jodu, alaxe da oso gertu zegoen epailea eta Turbul kapitainak gola lortu zuen Yokohama Marinosen aurkako partidan 6-4 hartan. Kornerra lortu du, kornerra eskuine galetik jarri du Celticek, lehen zutoinera badato errematera Holm eta aldaratzea, adi kanpora bidali dute, ateko sakea Bernabeik egin du saiakera, hementxe Argentinarra irudietan, kanpora bidali du aldaratzea jauzi zaio Raul Garziaren burukadaren ostean, hementxe Alexandre Bernabei, Argentinarra, Alexandro Bernabei barkatu, Argentinarra, hementxe Ernesto Valverde irudietan, bere zazpigarren denboraldia Atletiken, 3 etapatan, 351 partida ofizial, ez dira gutxi nekane, zuk asko jokatu dituzu, baina Ernestok hainbat gehiago zuzendu ditu. Bai, Ernesto es un entrenador que es de la casa, ¿no? Que ha demostrado que siente estos colores y esta camiseta muchísimo y ojalá siga muchos años más y podamos seguir disfrutándole, que es un grandísimo entrenador. Decía que son tuyos más los oficiales, pero si empezamos a sumar amistosos y demás, esto no se los había contado, estaréis a la par, para sí, que no estaremos igualados. No es cuestión de quitarle méritos para nada ni uno ni a otro, dos leyendas sin duda, Ernesto Valverde y Nekane 10 hoy con nosotros aquí en directo en el canal de YouTube del Athletic. Ataca ahora el Celtic buscando el empate a la carrera, Jan cae al suelo, hay falta sobre el delantero, en este caso coreano de Busan, Jun Yang, internacional absoluto con Corea del Sur, todavía no ha debutado. Es también un nuevo fichaje del conjunto escocés, viene procedente del Gangwon FC. Es un mercado que tiene bastante trabajado el Celtic. Hemos dicho hemos comentado anteriormente la influencia del japonés Nakamura, que fue una leyenda del Celtic. Ahora mismo hay 5 japoneses y 3 coreanos. Nos está costando lo suyo identificarles y decir bien sus nombres. Le estamos poniendo toda la voluntad posible. Pero bueno, me imagino que tampoco dirán bien ellos nuestros apellidos, ¿no, Nekane? No, seguro que tampoco los dirían bien, no. Lo que está claro es que es un equipo que se nutre del fútbol asiático, también tiene jugadores de Escandinavia, vemos también a Holm, al noruego, varios suecos, en definitiva un conjunto bastante, pues digamos, cosmopolita, que pues de momento está funcionando bien. El Celtic es el vigente campeón de la Liga Escocesa, sumó 99 puntos en la temporada pasada tras lograr 32 victorias y 3 empates y solo 3 derrotas. Nada más y nada menos que 114 goles a favor y 34 en contra. Sí que es verdad que el nivel igual de la Liga Escocesa no es tan potente, ¿no?, como la Liga Española, la Liga Inglesa, etcétera, pero tiene su mérito también, ¿no? Tantas ligas que tiene, 53, 41 copas. Eso no se ganan fácil los títulos, ¿no? No hay que quitarles. Tú sabes lo que es ganar un título y cuesta mucho. Cuesta mucho. No hay que quitarles méritos. Sí que es verdad que no es como en otras ligas, que a lo mejor se meten menos goles, ¿no? Pero no hay que quitarles méritos, que son muchos títulos y contra rivales que seguramente tienen un nivel muy alto. Erasoan orain Celtic alboko sakea izango du etxeko taldeak, Brendan Rodgers gizon honen taldeak punteak hartzen, liga hasiko dute aurki, datorren larun batean. Hementxe Scalesek eskerrera zabaldu du Alexandro Bernabeirekin, barrutik aurkitu du kapitaina Turnbull kapitainak, eta alboko sakea lortu du bere alde 14 zenbakidunak hementxe irudietan, berak jarri du baloia martxan atzera, Scalesekin, berriz ere Turnbull kapitainak, Scales, Starfelt, eskuinera zabaldu du baloia, hortxe O'Reilly bator erasora, arerioaren zelaian jada, Eskoziarra, baloia bere gain dauka, buru altxatu, eskuinerago zabaldu du, hementxe dago Young eta
aurrelari gisa adi arriskua egon daiteke, Turnbull atzetik aurrera area barruan, Eskoziarrak errematea egin dezake, eta penalti eske daude Celticeko jokalariak, jokoak aurrera darrai, esku eske zeuden, baina erasoan hala ere, Celticeko jokalariak eskuin hegaletik erdiraketa jarri dute, hor Txeiker Muniain ondo adi egonda baloia lapurtzeko, baina bere baloi ez da ona hementxe Abadaren jaurtiketa, Zutoinera eta Unai Simonek sartu du eskua, ikusiko dugu errepikapenean Unai Simonen geldiketa hori horrelakoa izan den, hala ere gola ekidin du Gasteiztarrak adi arriskuak aurrera darrai hementxe Celtic erasoan eskuin hegaletik jarri dezake erdiraketa, atzera jokatu du korearrak, berriz ere atzetik jokatu duko du Scalesek Starfelt aurkitu du, eskuinean O'Reillyren erdiraketa, badator areara, Abadaren kontrola ez da ona, ondo urrundu dute baloia Atletikeko atzelariek, eta berriz ere baloia jaso du, hementxe Scott Bain, atezaina, beste atezaina da, bigarren atezaina, azkenean Edimburgoko atezaina zelairatu da, Benjamin Siegristen ordez, hementxe beste atezaina, Unai Simon, errepikapena ikusiko dugu, Abadaren jaurtiketa eta Simonen geldiketa bai, nekane? Bai, izan da geldiketa bai. Sartu du bere eskua, badirudi baita ere ez dakite Zutoinean joduen baloiak, baina beste geldiketa hon bat Unai Simonentzat, como decíamos antes, el portero también juega y es importantísimo que en las pocas que le llegan, cuando vemos que también está aquí lloviendo bastante en las imágenes, digo que se nota claramente que llueve sobre Celtic Park, el portero, como decimos, es un elemento importante y está demostrando una vez más Unai Simón el nivel que tiene, por algo es el portero titular del Athletic y una nueva intervención de mérito. Sí, Unai es un jugador muy importante para nosotros, pero la verdad es que siempre hemos tenido porteros, ¿no?, que han marcado una época en el club y Unai lo está haciendo con creces. Atacaba ahora el Athletic, pero le dura poco la posesión ahora al conjunto vizcaíno. El Celtic se está imponiendo en esa faceta. Sale desde atrás el conjunto verde y blanco. Es atzetik aurrera hasiko du jokaldia talde Eskoziarrak. Partidako ordubete jokatu da dagoeneko. Oraindik ez, 30 segundu falta dira, baina gutxi gora gaira ordubete daramagu hemen Celtic Parken. Gogoratu Athletic aurretik dela markagailuan, 1 eta 2, gol guztiak lehen zatian iritsi dira. Iagoren bila orain Athletic, baloia berreskuratu du Pradosek, Paredesekin hortxe Iker Muniain, berriz ere Aitor Paredes. Paredesek eskerrerago hortxe dago Inigo Lekue. Aukeran baten bila, berriz ere baloia bueltatu dio Paredesi. Paredesek burua altxatu, eta eskuinez Iñakiren bila, badator korrika Iñakik, eta lehen ukituan jaurtik eta saiatu du bederatzi zenbakidunak, ez du asmatu. Baloia kanpora joan da Athletic kanpo, beraz gizon honen taldeak, Brendan Rogersen taldeak izango du jabetza. Uriari du hemen gogor Celtic Parken, ohituta daude Eskozian klima honetara, euritsua da Eskozia, baita ere berresuma batua oroar. Beraz ez da albistea euria egitea hemen erasoan orain Celtic. Turnbullen bila zioan baloi hori. Unai Simonek kontrolatu du mantxo hemen el Ralston atzelaria, eskuin hegaleko atzelaria. 56 zenbakiarekin. Vivian orain lurrera, falta egin diote hementxe korearra. Beste bi aldaketa prestatzen ari dira Atletiken, Herrera eta Peru Nolaskoain zelairatuko dira, ea nortzu diren berdegunea lagatzen duten gizonak. Beste bi aldaketa beraz, doble cambio el que prepara Ernesto Valverde. Van a entrar al terreno de juego Ander Herrera y Peru Nolaskoain. Veremos quiénes son los jugadores sustituidos. De momento el cambio que no llega. El partido que se reanuda en saque de banda para el Athletic. Cambia la orientación del juego. Es Aitor Paredes para Óscar de Marcos, que controla de manera magnífica. Juega también con éxito con Íñigo Ruiz de Galarreta. Este para Vesga. Vesga que abre hacia la derecha para De Marcos. Puede haber peligro de Marcos en erdiraketa, baina aurrera tuta zegoen Óscar de Marcos. Ez dago ados erabakiarekin
Laguardiako erdilaria, eta hementxe irudietan Herrera eta Nolaskoain prest. Ernesto Valverderen azkena aholkuak entzunez. Eta biak ala biak zelairatuko dira. Aurki oraindik ez. Erasoan berriz ere Celtic. Eskerregaletik Bernabei eta Abada. Abadak ez du kontrola egitea lortu, Unai Simonek baloi hori beregan hartuko du, Paredesekin jokatuz, Paredesek lasai, pauso batzuk aurrera eta Iñigo Ruiz de Galarreta aurkitu du, Bibian barkatu, Marcos, ointxe berriz ere Ruiz de Galarretarekin, hortxe zegoen baita ere Prados, presioa egin dio Tarmulek, eta atzera jokatu du Ibartarrak, Paredes, ointxe Lekue erasora, badator Deustuarra, atzera jokatu du Paredesekin, Paredesek Bibian aurkitu du, Bibianek barrutik, Williams, Ruiz de Galarreta, eskuinera zabaldu du, hementxe dago de Marcos, atea itxi diote berriz ere Ibartarrarekin jokatu du, Ruiz de Galarreta atzera hortxe dago Bibian eta Paredes, orain Atletik nagusi jabetzan, eskerrera iritsi da baloia, hortxe dago Iker Muniain, bat eta bikoaren egilea, Williams, Vesga, Raúl García, eskuinera zabaldu du baloia, hementxe dator erasora, Oscar de Marcos eta Ruiz de Galarreta, berriz ere de Marcos, orain baloia ez da ona, se lamenta Ruiz de Galarreta, la idea era buena, pero el envío no fue preciso, le pide disculpas el Eibarres al de la Guardia, aquí vemos en primer plano a Iñigo Ruiz de Galarreta, preparados, como decimos, Peru Nolaskoain y Ander Herrera se marchan, Paredes y Vesga, beraz aldaketa bikoitza Atletiken, Paredes eta Vesga kanpora, Peru Nolaskoain eta Herrera barrura, Peru berriz ere atzeko erdiko atzelari gisa jokatuko du nekane, eta Herrera Vesgaren tokian. Bai, Paredesen lehenengo partidua izan da, selekziotik bueltatu ondoren, partidu on bat egin du, eta bueno, Vesga merezitako deskantzoa izango du orain, Bai, azkenean hori da garrantzitsuena, denek esfortzuak banatzea, denek minutuak izatea eta sentsazioak pixka bat pilatzen joatea, hori da garrantzitsuena udan, oraindik 11 egun falta dira ligari ekiteko, beste bi norgehiagoka aurretik aste honetan, gogorra daukagu aurretik denok, jokalariek eta gu, baita ere hemen egongo gara partida guztiak kontatzeko, baina hori da egin behar dena momentu honetan, zuk denboraldi aurre asko bizizan dituzu, agian jokalarientzat ez da gustokoena, korrika asko egiten da, zerdi asko, baina gero igartzen da urtean zehar denboraldi aurre bat on bat egitea. No, las pretemporadas son la parte más dura, ¿no? Vienes de un periodo de descanso en el que has desconectado y has descansado y que tu cuerpo se descuadra y nada, es momento de coger ritmo, de coger sensaciones como has dicho y qué mejor que esta semana que la tienen dura. Y lo que ha tenido ahora un córner es a su favor el Celtic, que insiste en busca de la igualada, busca ahora el remate y el gol. El gol del Celtic, empata el conjunto escocés, el partido lo celebra el goleador, creo que es Alexandro Bernabei, el argentino, el que ha marcado aprovechando ese balón de atrás hacia adelante. Vemos cómo recibe las felicitaciones de sus compañeros. Gola lortudu Argentinarrak, hemen irudietan Alexandro Bernabei, berdinketa beraz, beste behin hemen Celtic Parken, 76. minutuan, Celtiken gola, 25 zenbakiunak lortu du Alexandro Bernabeiren gola, bere bigarren gola uda honetan, Celticek bi, Atletikek bi, Nekane, han aprovechado el error el Celtic, buena jugada, aún así, buena combinación, han triangulado bien y entrando desde atrás el lateral zurdo, Bernabei, que marca su segundo gol este verano, de nuevo empate. No, sí, es lo que has dicho, ¿no? Una acción muy buena, han combinado muy bien, una pared dentro de área que le ha dado la posibilidad de finalizar solo contra Unai, que ahí sí que no ha podido hacer nada Unai. A ver si se activan de la misma manera que en la primera parte y metemos rápido un tercer gol. No va a ser tan rápido como entonces porque ha reaccionado rapidísimo el gol de este hombre de Iker Muniain, que tiene el balón en sus pies, pero lo busca el Athletic. Orain lurrean Athleticeko eta Celticeko jokalari bana, partida etengo du epaileak, hementxe altxatu da Celticeko atzelaria, Ralston izan da, Lekue lurrean minez dago Lekue, se queja Lekue, está bastante dolorido el lateral
Deustuarra. Entran rápidamente las asistencias con el médico José Lecue a la cabeza. Vemos la acción repetida. Se ha llevado un buen golpe el número 15 del Athletic. Esperemos que no sea nada Necane, porque lo más importante también de estos partidos es que todo el mundo termine sano y disponible para la liga, que es lo importante. Sí, pero desde el primer momento se ha empezado a tocar el hombro. Esperemos que no sea nada, pero no pinta muy bien, la verdad. No pinta muy bien y además va a haber cambio. Ya está preparado en la banda Imanol García de Albéniz, el jugador que estuvo cedido en la Sociedad Deportiva Eibar junto con Perun Olascoain la pasada campaña. No hay que arriesgar nada en estos partidos. Vemos aquí al de Gallarta cómo se coloca la camiseta. Verás prest dago Gallartako atzeraria Lekueren ordez hartzeko. Lekue hortxe bere besoak mugituz, mina hartu duela argi dago eta aldatua izango da. Azkenean badirudi jarraitu ahal izango duela. Bueltatu da zelaira, Imanol prest zegoen, baina bueltatu da Gallartako atzelaria, eseri da berriz ere aulkian, eta Lekuek zorionez partidan jarraitzeko gai izango da, hementxe irudietan. Inigo Lekue, oraintxe Nolaskoinek hartu du bere tokia, baina Lekue badator defentsa lanetan ondo, beraz albiste ona Nekane, sustoa, baina gutxienez partidan jarraitzeko gai. Sí, mejor que como tenga una lesión ahora a falta de una semana, el final... Badator adi barkatu Nekane, errematea egin du Raúl Garziak, nahiko biguna izan da bere jaurtiketa, eta arazori gabe jaso du atezainak, Scott Bain, Edimburgoko atezainak, Eskoziako selekzioan ere aritzen dena. Lo que decías, Nekane, que menos mal, porque sí, parecía, tenía mala pinta, como estaba en el suelo. Los gritos se han escuchado desde la cabina, pero finalmente es duro Lekue, lleva unos cuantos años también en el oficio y vemos cómo sigue como un titán en el campo. Sí, que siga, que ahora las lesiones no nos vendrían muy mal, así que siga. Erasora berriz ere Celtic orain, zelai erdian, Odin Holm, Trondheimeko erdilaria, Hugo Rincón ere sartuko da, prest dago Baltierrako jokalaria, Bilbao Athleticeko arrobiko jokalaria. Orain erasoan Celtic adi hirugarrenaren bila eta gola lortu du Celticek, atzera eman diote baloia David Turnbull, eta oraingo kapitainak 14 zenbakidunak hirugarrena egin du, festa itzela Celtic Parkeko armaietan, buelta eman dio partidari Celticek, hirugarrena lortu du David Turnbullek. Celticek 3, Athleticek 2. Nekane 10. Estábamos contando que el Athletic estaba bien en esta segunda mitad, pero el Celtic no perdona. Ha llegado 2 veces con claridad y con buen criterio, con buen juego, y ha conseguido marcar 2 goles que le hacen ponerse por delante. Sí, parecía que teníamos el partido controlado, ¿no? Que estábamos bien, pero la verdad es que han hecho los dos últimos goles han sido jugadas muy buenas de ellos, y la verdad es que el tercero también es un muy buen pase atrás, el que ha rematado solo. Hementxe aldaketa, aumentatzen genuen aldaketa de Marcos irten da berdegunetik, hortxe medikuenekin baita ere hizketan, ez den ezer larririk, eta bere ordez Hugo Rincón Nafarra zelairatu da, 20 minutu jokatuko ditu arrobiko jokalaria, cambio en el Athletic. Óscar de Marcos también estaba hablando con los integrantes del servicio médico del Athletic, esperemos que no tenga nada o tenga lo menos posible. Entra en su lugar el joven navarro, el canterano, con el dorsal 32. El Athletic ahora por detrás en el marcador, busca la igualada, la falta ahora sobre Iker Muniain, sobre el capitán. Además, el árbitro que para el partido para hablar, para advertir al lateral diestro, en este caso a Ralston, al jugador que lleva el dorsal número 56, de nombre Anthony, canterano también del conjunto verde y blanco. Aquí vemos la acción repetida, mentxe errepikapena, Celticeko arrobia nezitako jokalariak, beste arrobiko jokalari bati, Iker Muniaini, baita bere One Club man delakoa. Iker Muniain 15. denboraldia beteko du oraingoan, partida mordoa, 535 partida egin ditu Athletikekin, eta horrek meritu itzela daukan ekanezu, badakizu horre goiko aldean, egote arrankinaren goiko aldean, oso zaila da inbeste urtez jarraian jokatzea maila profesionalean. Ez da erraza, eta hor jarraitzen du, jarraitzen duen hainbat urte aurretik orain dauzka, denbora ondia dauka oraindik. Bai, eta maila bikaina erakusten ari da kapitaina, baita ere gola lortu du gaur, bat eta bikoa, orain 3 eta 2 galtzen ari da bere taldea, 3. bila, oraintxe Perun Olascoainek ez du asmatu, bere baloia luze zioan, ez dio
hori ez du baloi hori jaso Raul Garziak, eta hementxe gizon honen taldeak, Brendan Rogersen taldeak, baloia kontrolatu du Iñigo Ruiz de Galarretak, falta kontraerasoa, Ekidinez, askarate da dute Celticeko jokalariek, Holm, hementxe Scalesek barrutik, Tarmul aurkitu du golegilea, berriz ere Holm, norvegiarrak eskerrera zabaldu du, hementxe dago O korearrak, buelta erdia eman, eta baloia eskuinera zabaldu du, hortxe dago Jung Yang, beste korear batek egin du kontrola, badator erasora Jung Yang, eta kornerra lortuko du azkenean ondo lekue, askarrago iritsi da, eta baloiak ez dioiek egin, gainera Herrerakin jokatu du, Peru adi, bere baloia aurrera zioan, bere oina sartu du aurrelari batek, eta ateko sakea izango du Atletikek. Mentxe errepikapena ona izan da korearren arteko jokaldia, eskerretik eskuinera, eta Yangek erdirak eta egitera zioanean, lekue gondo lapurtu dio baloia, berriz ere lekue borrokan, totalmente recuperado de la acción anterior, buenísima noticia, falta favorable al Athletic, que ahora tiene algo más de prisa, Iker Muniain, que corre hacia esa pelota, estamos a punto de alcanzar el último cuarto de hora del partido, de momento Celtic 3, Athletic 2. Ataca ahora por la derecha el Athletic, ese Iñaki Williams, erasoan, eskuine galetik Athletic, hementxe Iñaki Williams, barrura zetorren baloi hori, ez dute elkar ulertu taldekideen artean, baina ondo Vivian, askarrago ibili da, baino, ala ere kornerra, lortu du korearrak, beraz, beste aukera bat izango dute txekoek, markagailuan abantaia handitzeko, gainera Vivian, hortxe Vivianek irrist egin du jokaldi horretan, zaletuak gozatzen, saltoka, festa handia izaten ari da, partida oso berezia, mentxe Marrasainak jokoskan poko adierazi duela ikusi dugu, beraz baloia Atletiki dagoki orain, atzetik aterako du Dani Vivianek, irudietan Orrili, Iker Muniain, barrutik Raul García, Iñigo Ruiz de Galarreta, berriz ere Muniain, barrutik Ander Herreraren bila, baloia Pradose jasoko du Raul García, hementxe Iñigo Ruiz de Galarreta, berriz ere Ander Herrera, Herrerak barrutik Prados aurkitu du, Pradosek eskerrera zabalduko du baloia, hortxe dator Lekue, Lekue que evita que la pelota salga del rectángulo de juego, Lekue que puede poner el centro, Lekue que encara, bien hacia el área, Lekueren ja urtiketa, ondo gelditu du barkatu Scott Bain, atezainak, eta gainera falta egonda, beraz falta egin diote Tarmuli, baloia Celtic entzat izango da, azken ordula ordenean murgildu gara, Celtic ekiru Atletikek bi, erasoan laugarrenaren bila etxeko taldea, badator hortxe korearra, eskerrera zabalduz, hementxe erasora Jung, erdirak eta jarriko du Bernabeik barta ere, eta aukera argi bat izan du Jangek, atzetik aurrera zetorren aurreko jokaldian protagonista izan da korearra, eta ondo egin dute beste jokaldi bat, alde batetik bestera, Bernabeiren erdirak eta ona, eta oso gutxigatik ez da iritsi laugarrena, Nekane. Sí, ahora las acciones más claras del partido las están teniendo ellos, están dominando la mayor parte del juego, pero bueno, a ver si conseguimos tener el balón, llegar un poco más a área y tener alguna ocasión para empatar. Falta adierazi du epaileak aurreko jokaldian, beraz balio gabetuta zegoen aurreko abagunea, falta aterako dute eskerregaletik, Celticeko jokalariek, badatoz errematera Celticeko bost jokalari, Orrili eta Abada baloia martxan jarri du prez, Orrili jarri du bigarren zetoinera, hortxe Lekuek aldaratzea, azkenean Pradosek kanka jarri du, baloia aldentzeko, alboko sakea izango du Celticek, hemen Orrili irudietan, falta martxan jarri duen gizona, alboko sakea martxan da, baina ez dut elkar ulertu, eta orain ateko sake izango du Unai Simonek, mentxe Brendan Rogers, Iker Muniain zelai erdian, bi arerio ditu aurrean, baloia lepurtuko diote, baina falta
eginez, beraz, jabetza mantenduko du Atletikek. Serre orain Iker Muniain Bernabeirekin, gaurko bi golegile, orain jokaldi honetako protagonista. Iñat Prados, buelta erdia eta atzera. Tarbulen presioa, mentxe Peru nolaskoain, Bibian, Hugo Rincón, barrutik, Ander Herrera aurkitu du. Egiluz eta Marton prest, zelairatzeko, baita ere Imanol, Guruzeta eta Aduarez. Aldaketak agortuko ditu Ernesto Valverdek, txienez 10 minutu izango ditu, jokalari bakoitzak, berdinketaren bila eta zergaitik ez garaipenaren bila joateko. Hementxe Beñat Prados, Pradosek baloia eskerrera zabalduko du, hortxe dator Iker Muniain, kontrola ona da, baloiak ez dio ies egingo, Iker Muniainek erdirak eta jardezak atzera jarriko du berriz ere baloia, hortxe dago Prados, Pradosen jaurtik eta Tarmbulek urrundu du, ala ere aldaratzea, Inigo Lekueri dator, hementxe Iker Muniain berriz ere, Prados, barrutik, Muniain, erdirak eta penalti puntura badatore Raúl García buruz lagadio Iñaki Williamsi. Raúl García aurreratuta zegoen, alatxe da Marrasainak ala adierazi du beraz, baloia Celtiki dagokio eta orain aldaketak prest, esan dugune moduan hementxe Martona, Duarez, Guruzeta, Egiluz eta Imanol García de Albeniz, badatore Iñigo Ruiz de Galarreta, Dani Bibian, Iñaki Williams baita ere, hementxe Egiluz, Durangarra eta Iker Muniain beste jokalari ordeztua, hementxe Aduarez zelaira. Beraz, talde guztia aldatu du Ernesto Valverde, nekane minutuak guztiontzat. Martonek 2 gol egin zituen Mexikon, ez zuen jokatu Kantabrian, Saronen Racingen aurka, besteek bai, Egiluz kenduta, Egiluz baita ere bueltatu da lehen taldera Hugo Rinconekin batera. Azken finean, hori da garrantzitsuena ez guztiek minutuak izatea. Sí, como hemos dicho antes, ¿no? Estos partidos se utilizan para dar minutos, para que físicamente vayan preparándose para lo que viene y nada, les esperan 10 minutos que van a ser intensos porque tanto el Athletic como el Celtic van a ir a conseguir otro gol en el marcador y nada, 10 minutos de oportunidad para los jóvenes y para demostrar que pueden valer. Claro que sí, todavía hay tiempo, quedan 10 minutos y medio para que acabe el partido, si no es que se añade más. Aquí en Celtic Park, de momento gana el Celtic, busca el cuarto por el lado derecho, ataca Yang, que quería combinar con O, entre coreanos anda el juego, atrás el Celtic que ahora inicia la jugada, el balón que le llega al lado izquierdo, en este caso al israelí, a Abada que venía de fuera hacia adentro, el jugador que lleva el dorsal número 11, nacido en Israel, internacional también absoluto, procedente del Maccabi Petah Tikva, que lleva ya unos pocos años en el conjunto escocés. Atacaba por ese sector, por el lado izquierdo, el propio israelí, el balón que sale del rectángulo de juego, alboko sakea izango du Celticek, erasoan berriz ere kapitaina Turnbull, kapitaina Lurrera, ez dago faltarik epaiaren iritziz, berriz ere erasoan Celtic, hementxe David Turnbull, berriz ere alboko sakea lortu du Irutabikoaren egileak, hementxe irudietan, orain kapitaina James Forrestek eman dio besokoa, eta Athletic erasoan falta egin diote Ander Herrerari, kamisetatik tiraka atzelaria, ez dio txartela erakutziko, baina berarekin izketan ari da epailea. Pradosek atzera, Egiluzekin, Herrera berriz ere Egiluz, Egiluzek barrutik, Prados aurkitu nahi zuen, ez dute elkar ulertu, hortxe erasoan berriz ere Celtic, badatore Yang barrutik Abada aurkitu du, Israel Darrak, ez du errematea egitea lortu, Egiluz aurreratu delako, Pradosek baloia gainetik endu nahi du, ez du erasorik nahi Nafarrak, beste Nafar batek urrunduko du baloia, hortxe Hugo Rincón, Martonen bila, Martonek kontrola ona, bere zelaian ala ere, areatik urruti Javi Marton, gutxienez alboko sakea bere alde lortu du,
Atletiki dagokio jabetza, hementxe aurreko jokaldiaren errepikapena ondo iritsi da kontrolera abada, baina zelaiak txikian izaio eta ondo itxi diote atea Unai Simon eta Egiluzen artean orain Marton baloi horren bila ez da iritsiko. Mantxo jaso du Scott Bain atezainak, barrutik Scales eta Starfelt, hementxe suediarra baloiarekin, Estokolmon jaiotako eta Rubin Kazanen eta Göteborgen aritutako erdiko atzelariak, hementxe barrutik erasoan Celtic, eskuine galera zioan baloi hori, baina ez dut elkar ulertu Ok eta Jungek, beraz, alboko sakea Atletiki dagoki orain, hementxe Beñat Prados. Últimos compases del partido, el Athletic que busca la igualada, ahora con los jugadores de refresco. Por el lado derecho ataca Hugo Rincón, tiene a Gorka Guruceta pegadito a la banda, jugando como extremo. El delantero donostiarra es Beñat Prados, quien combina con Imanol García de Albéniz. Recibe pegadito a la línea de Cal Aduares. Aduaresek barrutik, Ander Herrera aurkitu du. Berriz ere Imanolek barrutik, Prados aurkitu du. Pradosek eskuinerago, hementxe dago Hugo Rincón. Rinconek atzerago, hortxe Egiluz eta Peru. Oren presioa, badator baita ere Young. Imanolek Aduares aurkitu du, orain Atletik nagusi jabetzan. Herrera, Adu barrutik, ondo iskin egin dio Aduk, bere aurrean zeukan atzelariari Hugo Rincón erasora. Rinconek Marton aurkitu nahi zuen, baina ez dut elkar ulertu, hortxe zegoen baita ere Raúl García. Hala ere, berriz ere aldaratzea Egiluzi jauzi zaio. Perun Olaskoain, zelai erdian, Zumaiarrak, eskerrera zabaldu du, Imanolekin jokatuz, hementxe Aduares que puede encarar, Aduares que tiene metros para correr, cae al suelo, no hay falta. A instancias del colegiado recupera el Celtic, lo hace en la línea defensiva, su central Starfelt, aunque recuperaba también Ander Herrera, la pelea Aduares, se la lleva, cae al suelo el defensa, en este caso Ralston, no hay falta. El árbitro que está dejando jugar, saque de banda para el Athletic. Hementxe Aduares irudietan, azken jokaldietako protagonista, epaia orain hizketan jokalariekin. Eskerregaletik aterako du Imanol García del Benizek, Ander Herrera, berriz ere Imanolek erdirak eta jar dezake, hala ere Herrerei bueltatu dio baloia, Herrera katzerago, hortxe dago Egiluzek buru altxatu eta eskuinera zabaldu du baloia, hortxe Hugo Rincón, ona da bere jokaldia, Hugo Rincón erdirak eta penalti puntura zetorren, baina ondo urrundu dute arriskua Celticeko atzelariek, hementxe Youngek oren bila, hortxe korearraren saltoa, Imanolekin, baloia Holmi iritsi zaio, hortxe norbegiarra, eskuinera zabaldu du baloia, oren bila, Starfelt eta Holm eta Turnbullkek jokoaren norantza aldatu, eta eskerrean bada bilatu nahi zuen, azkarrago ibili da Hugo Rincón. Ander Herrera, zelai erdian, Raúl García, hortxe Aduares, badator, arrobiko jokalaria, areatik gertu, Aduaresek erdirak eta jardezake, penalti puntuan ala ere urrundu dute, arriskua Celticeko atzelariek, adi oraindik baloia area barruan dago, arazoak dituzte baloi hori aldentzeko, azkenean lortu dute, ala ere kanpora bidaliz, alboko sakea, Atletiken alde, últimos 5 minutos del partido, apretando el Athletic Nekane en busca del empate. Sí, es lo que te he dicho, ¿no? Los últimos 10 minutos de partido que iban a ser intensos y lo están siendo. Estamos dominando el juego y a ver si creamos alguna ocasión más clara de gol y podemos meter el empate. Dominando la posesión, buscando acercarse con peligro a la portería defendida ahora por Scott Bain. Perun Olaskoain, que levanta la cabeza, va a cruzar la divisoria, no, se frena y juega con Beñat Prados. Que barrutik, Marton aurkitu nahi zuen, luzeegia da baloi hori. Celtic berreskuratuko du jabetza, hortxe Liam Scales, Dublinen jaiotako atzelaria baita ere, Dublinera joango gara, igandean Manchester Uniteden aurka jokatzeko, denboraldi aurrea izteko azken partidan, hementxe erasoan orain, Celtic, eskuine galetik dator, erasoan Youngek baloia eskuinera zabaldu du berriz ere erdirak eta orain oso indartsua da baloi hori, ez da iritsiko inola ere taldekide bat gainera aurreratuta zegoen korearra, beraz jokoz kanpo eta Atletikentzat da baloia. Unai Simon
Baloia martxan jartzeko prest, Unai Simonek partida osoa jokatuko du gaur, hemen Celtic Parken, Brendan Rogers irudietan. Luze, Unai Simonek. Hala ere gutxi iraundio jabetzak orain Atletiki, erasoan eskerregaletik, Bernabei eta Abada. Abada barrutik, Turnbull kapitainak, Abada aurkitu nahi zuen berriro, ez du lortu bere egitasmoa. Guruzetaren da baloia, hortxe Herrerak buelta erdia eman, falta jaso, eta gutxienez, jabetza mantendu du, hementxe Horrilik falta egin dio, Ander Herrerari, aurten 21 zenbakiarekin Ander Herrera, 23 zeraman, pasaden urtean, orain Peru nolaskoainek darama zenbaki hori, hementxe Peru eta Herrera eta Peru, baloia ukitu, oraintxe atzerago jokatu du Zumaiarrak, Unai Simonekin, eskuinera zabaldu du baloi hori, Hugo Rinkonen bila, azkarrago ibili da, Alexandro Bernabei, alboko sakera, bidaltzeko, hementxe Hugo Rinkon, azken 2 minutuak, besterik ez dira falta hemen Celtic Parken, gogoratu, Celtic 3, Atletic 2, Atletic berdinketaren bila, badator hor, erasora eskerregaletik Aduarez, hau ona izan daiteke, arriskua dago, Aduarezen jaurtiketak, atzerari baten gorputzean jo du eta kornerra izango da Atletiken alde, hementxe irudietan Liam Scales, kornerra bidali duen gizona, Damea jokaldi honetan Atletike gutxienez berdinketa lortzen duen, badatoz errematera, Peru nolaskoain eta Egiluz. Celticeko jokalariak aulkian Txaloka, ondo bere taldekideak, baloi hori urrintzeko, Ander Herrerak buruz, Peruk ere saltoa, mentxe Martonen kontrola ona da, baloia eskuinera zabaldu du, hortxe dago Aduarezek barrura berriz ere baloia, hori irriste egin du hori Beñat Pradosek, eta kontraerasoa egin dezake Celticek, ondo ala ere Peru nolaskoain, Imanolekin jokatzeko, Egiluz, Raúl García orain zelai erdian, eskerrera zabaldu du baloia, badator erasora Imanol, buru altxatu Gaiartarrak, ez du erdiraketa egitea erabaki, Ander Herrerari eman dio baloia barrutik, honek baloia bueltatu nahi zion Imanoli, ez dut elkar ulertu eta Celtic entzat daia betza, orain eskerretik Bernabeik luze, oren bila, askari bili da Unai Simon, areatik irten da, baloi hori urruntzeko, hala ere jabetza berriz ere, Celtiki jauze zaio, txarto orain urruntzean, eta Aduri eman diote baloia, Aduk Prados aurkitu du, hementxe Marton, berriz ere Prados, Marton, area barruan adi, arrisko egon daiteke Marton, ez du, ja urtiketa egin Scalesek, kornerrera bidali du baloia, beste korner bat izango du Atletikek, 80. minutua beteko da aurki beraz partidako azken jokaldietako bat izan daiteke, kornerra Aduarez jarriko du baloia martxan eskuine galetik, hementxe Aduarez, eskuinez baloia bigarren zutoinera, hortxe dator errematera Raúl García, Egiluzek irriste egin du, baina errematea gutxienez lortu du egitea, Aduarez berriz ere arriskua gaurrea darrai, hementxe ja urtik eta Herrerak, arazori gabe jaso du Scott Bainek, Atletik golaren bilan ekane, baina badirudi ez dagoela gehiagorako denborarik, amaitu da nor gehiagoka, hementxe Valverde eta Brendan Rogers elkarri bostekoa emanez, laburpen txiki bat egingo dugu, 3-2, Celticek irabazi du Atletiken laugarren lagun artekoan, ekane, nola ikusi duzu partida, gutxienez polita izan da, proba ona, baina emaitza ez dain ona, azkenean emaitza gutxienekoa da lagunartekoetan, baina sentsazio garratzonekin goaz etxera, ¿está? Sí, una pena, yo creo que el equipo ha estado bien, creo que ha habido fases de juego en las que hemos estado muy bien, pero al final te vas con el marcador en contra, pero bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Son partidos para coger sensaciones, nos queda una semana importante, tenemos el Eibar y el fin de semana el Manchester United, dos pruebas importantes de cara al principio de liga. Se saludan los jugadores de ambos equipos, deportividad ante todo, también agradecemos por supuesto
que hayas estado con nosotros aquí, Nekane. Te citamos no para el jueves, pero sí para el domingo. Estarás aquí para contar el partido ante el Manchester United, otro auténtico partidazo, ante otro equipo de Champions. En este caso se juega en el Aviva Stadium de Dublín. Así que, Nekane, es que ricasco por estar con nosotros y que sean muchas más. Siempre serás bienvenida. Lo dicho, se marchan ya los jugadores de los dos equipos. Ha ganado el Celtic 3-2 aquí en Celtic Park ante el Athletic Club en este cuarto amistoso de la pretemporada rojiblanca. Laugarren Lagunartekoa Kaldudu Athletic Celtic Parken, hasi da irabazten Unai Gomez golari esker, askar bendindu du partida, baina segituan Muñainek bat eta bikoa egin du, eta bigarren zatian 3 eta bikoa lortu dute etxekoek. Beraz, gu bagoaz, eskerrik asko zuen arretagatik, os agradecemos también la atención prestada y nos citamos el próximo jueves. Recuerden, en Las Llanas estaremos en directo a partir de las 7:30 para contar este Athletic Club Sociedad Deportiva Eibar ostegunean. Eibar izango dute areri oleoiek, ordura arte, zoriontsu izan, Gabon, eta eskerrik asko zuen arretagatik, agur!